viewers kong koramjare at the same time I host panelists membersu ikai kumna buchari the nasigi topic siam nu ai topic ne koi chu chahi tara sure koi chu hangai je when will ST demand be fulfilled hari question je koi chu chahi tara sure hai tara koi sai tom da hangaga kar matam da phangada bno hai bagi question se da la ki but no doubt song the host of physics hai bi to kuidri hai re du chahi tara di sur me a decade angaungi chahi miyongi punchi da chahi tara lan gi bai se the same yam sang about demand mani na khodi luxury ni at the same time mamang da supan bi gi ba former akhoi honorable CM ko former hai tare ko moina su akhoi cabinet decision lodana thadana kotana to bi khre at the same time akhoi gi maitai da su sigi concept sit kitang adum taseng akhoi na sum hai matam da mun na thijalu daba aduna traga mogi akhoi manipur je wathok yamba hai tare wathok yamba ideology yamba aduduna akhoi ji taseng adugi ideas to the maintain ST lobagi ideas ida ikhan khana ki daba hai tare sigi na benefit ta kari adai akhoi je maitai uibinina miondagi kehta niba or either concession lowe guys yam ikai jabi type ta or either reservation pam da bi type to le me adu so pura le chau di kai da budget di kai thoga program di da kam di kai dra ST chali kai da no di sing da luko sigro adu di adane adu I know in a language but coming to the point hujikna ST demand je kam tom phangani hai taragadi state government recommendation thabirakanda because the first initial step dia duneba any ataina piba duna that is a political decision adu actual process the state government recommendation thabi ba bani ado state government recommendation thabi doisa it's akhoi public to yam depend tawe aina haijening kai no de akhoi na uzara matam da handak se tasengna handak lan gi matung de ST demand ji yamna concern oi be type to myam se loi mangang na re everybody is talking about ST and lo hainare ado hainare is handak pe realize to we type to tore but issue si di chahi tarai mumang di lera abada akhoi chahi tara 2013 I 2013 dagi adum hola abni haida demand je mi yamba yamdaba akhoi ko panelist na sai bi ba mi yamdana hana dagi movement se sum porakpane porakpasida akhoi ju taseng last 10 years campaign yam tawre street corner campaign keno big meetings yam tawe ko adubo ayam matam da realize to gite even 2017 je mamangi panelist na heavy give the 2017 je we were very positive akhoi yam positive give ni gom kagino de state government gi ujik leiba honorable CM je masama pu convince to ne na akhoi di lowe akhoi tasengna adugi man high give da chief minister ojimwang da ST recommendation thana way damukta signature campaign je mana hobane na daina thambi gi akhoi du at the same time 2017 sida mangon da matam khar piu I think that was the last time akoina government ga phamina ga negotiation to gi bise aduda man hai gi matam khar piu will discuss it aruga yaning do myam se akoi kena to gi haina hai gi consult to ga or either let's talk out wari sanal lor kanda amka thaje akoi necessary steps loge na hai gi bane but on the contrary yam laibak thiba hagadra hujik agi former panelist na so habi ki ba akogi maitai gi group amana maitai ST demand committee sorry maitai ST je chanbia roi recommendation thabya roi na memorandum submission toction gi ba ado I know akoina tajabada de akoina constitution study to ko de atopa community na di tasengna akoina demand to buda yetfam di leite na leje adubo but the problem is akoi masen dagi toction gi biduna but 2017 dagi it has changed a lot so he 2017 2024 year bani and then recently yam akoi na like yam thi ba hayra sigi incident some to talk huji manipur leiba scenario sida ade sidai di moi myam hana yam da myam da su yaramani ne khale adu tamta akoi ta sengna in recent time akoi November gi last November da November 23rd 2023 da akoi state government dagi chief minister gi appointment akoi sek dog jeki ko adu pibi rakhi de
because akoina sik tok jagri se akoi keno appointment sik tok jagri se just because akoi gi oina state ki kari concern lege or either state na kari wakalon puri ge habsa akoi tamna thoksi wari sana thoksi aruga muina kitang hesitation leiba room du da akoi na kai gum mating pangbu ya bo itar ge akoi pangje ge haidana akoi keno akoi appointment sik tok jagri ne adubo but then hujipukta akoida appointment sik tok gi dugi response am dus lakpi gi da bhai tar aduga ngarang nahan sorry ngasi gi khabar da happy ba gurkha gi 10 tribes ama keno voice keno da voice message da akoi gi honor union home minister na recommendation moi acknowledge to we na masu ibide adu I think because that is because basically magi state government na initiative lobi beine akoi gi di like yam thi je akoi gi state government je initiative lobo ngam da bisine sigi problem sine kari gumba state government sine initiative bu lobi ragadi makhata ba union de sakera ma de sakera that can be done adu di tawu ya ba tani adu state government recommendation je thabi de di upai am to leite akoi yoendi adu dani hujik lai ba issue je akoi na su mamang da su ai nu hujik da su panjagi ba akoi na appointment sik tok jagi bse tasengna appointment sik tok jagi bse tasengna akoi da response bi ra ga moi concern do habi ra ga di akoi na su khanga da ba akoi when will be akoi na ST demand committee ST je akoi kamai kam dam thang ni je akoi ke gum wari government do wari san ra ga di akoi do jo slide hin le ga di akoi jo answer bi ba ngam ga da ba but everything is in dilemma adubo no doubt akoi di am positive boy ST demand committee yo di am positive boy hujik kai no deri hana akoi di akoi khara dang na ST phangde den lor mani hujik manipur gi praja loina amawang du thambi gi ba lak mapan misko campaign am thora ga se manipur ST phangde den lor abani so 80% of the population or either 90 ko subject to correction se thora abani haitare 100 aduna praja na bu gyan taragadi government ju yam thuna praja government ju yam thuna gyan tarakani hai phasa ai wa kholon de leje aduga praja su realize to bum thui aduga si se actualize to no hona bada committee dang yeng da ba akoi leiba atopa committee or either mainly STDCM hai tare akoi ne tokjei ba activities di manipur gi issue yam se loin mo issue yam se ST phanga di solution por po ya gani habagi akoi na clue du thok jabane adubu tanadoi di akoi na lead tokjei habani praja myam gi thora akanda praja myam na government da realization ama that akoi maitai na tasenga pama poni si thabi daya we aruga maitai ST phangandab ya de habasa sigi ultimatum se praja rom dei la aba adu itaragadi hujiki answer je yam thuna phangani habida ai thamsaki thank you ST maitai ne ST jan se natragadi yamna phajada film da legin habi bane ai dialogue ki makha satrak badai oja brise ke solak jage manaba question da oja khoi gi hujik se maru ina khoi ngasai de hainari je state lengang na recommendation tawda bisne khoi mitai je schedule tribe ST da chalalo hai bajigi matang da khoi public campaign ji mafam yamna ID successfully pangthoi kanjai khoi mobile miss call campaign tawda mi lak nipal mapan yaw bai je campaign phan tawre bani loina khoi mobilize tawba khoi mitai mayam ji mobilize tawba research and tawba data tawba sina kadai da soino kadai da farina so phajana khanga bani sik yamna lek ori je khoi government ga khoi ga engagement tawba je khoi hari ba khoi tali ba khoi schedule tribe demand tali ba kangu ji ga khoi government ka engagement ji what pa matang am da oi sai matang ji da oi da mali kari engagement je phajana khoi government je khoi mitai ST list da chan ba jam mathau tai recommend taw hai ba je sai matang ji da engagement taw what pa gi oi ga tori ba khoi government ga punna samina da government gi mai kai da gi na da khoi ST demand gi mai kai da khoi government da haijaba je what pa oi ga tori ba angka aise mamangi du da keno maka date amka ko taw dai soikre koi na appointment sik taw gi November 8 2023 CM ge appointment sik taw gi bani ai ang han su remind taw jari we have been seeking to November 8 ta recently ko mamang da sahi ani mamang da taw re amami mamang da taw recent most recently
November 8 2023 da akhoi appointment sek tawjagi bani government gi oina karigino dadi akhoi dasu akhoi nasu khangba khal le di Manipur government gi oina di tasengna moi handaki lan thokiba adagi keno tawsi da moi da hesitation at the same time moi gi oiba decisive oiba ngamdaba pot khara lemgani na akhoi yam kan akhoi marakta khana jai haitare aduna akhoi tasengna akhoi na government da hijagri se akhoi the appointment PBU if akhoi government na tawya da mafam or either government na si tawre si book akhoi the concern lay have se akhoi the takpi ragadi akhoi na engage tawba that at the same time akhoi hujibuk ta su akhoi myam na ju habiriba atoba community ga so akhoi su interaction adum tawe haitare that is a closed door interaction ko adugi interaction duna ke hatare public forum da puthoga si sina yare na jo haibya da ba kagino de we are not the right authority akhoi na right authority oi da government na tabi ga da pora mo oi ba haitare ko ado sigi rule sigi pochi da akhoi na sigi pochi da aina haijening mudi akhoi na government si da engage tawna bo hotna ba se tasengna wat padi leite akhoi ST demand committee rom da gide hujik so adum akhoi sigi medium da so hujik so adum haijine akhoi CM ge appointment sek tawjari hujik so adum sek tawjari kobirau if government na seriously tasengna sigi matang sida mogi wakhalon da kitang chingna bo khotba leiragadi akhoi na tawung hamba sing do akhoi adum tawjage adu tawai yamna nungai tabadi tasengna handaki election sida outer gi candidate haitare except NPF haitare NPF se mo isu leongani but akhoi public forum the thok tawangani but other than ma anataba atopa candidate atai gi di hujik social media da lung leireba that ST demand sida moi yeningai leite at the same time ST demand tawada maitain ST demand tawada keno tawningai ke hatare mo gi oina ayet palaiti haibagi pochima moi public platform da thame energy da so akoi more or less akoi gi campaign on tawjagi handaki sida akoi April sida tawbani that for the akoi poster campaign know the candidates stand about ST for Maitei na akoi tawgibani aruga Maitei gi ST demand sigi matang da candidate sigi firep kaino haibagi matang sida akoi tawjagi adagi April 7 dagi mid the candidate tawjagre ko ado more or less ma'am lo mak taw matam da mo ling yai aduga hujik lakadaba recently ke hatare hayang si lakadaba election si da so candidate sing si ayamani yae an khale political platform da di yare an khale but akhoi da yamna nuai je da se tasengna mamang da su thambi gi ba ancham ga se tasengna mogi role se karino se akhoi su tasengna wakhan si chamam ne hatare moi da wakhalon da moi se sata gi sangstan ne akhoi observation da mal moi satri sangstan obina moi da reservation gi issue si da moi da kitang nuai taba or aida chingna ba khot pa leigani ne khalle ba khoi adu gi poche akhoi mamang da government ga mamang da thengna matam da satra gi di tasengna masagi kana ba khare du da dum stick toroga leigada poni na sigi ke hatare moi da leiba wakhalon haitare lana uriba akhoi na haibadadi noi da soi hairagasu moina loksan bangam drise government na solution bibi gadamne arunatraga government na wari sana thopiraga sibukti tawage sain tawgadamne haibagi negotiation table amda lakadamne na akhoi haijakibani adu government gi initiative se adom dasu eu udaba at the same time atopa community ga moiga interaction to ba ga close door da tawngada mali akhoi na tajaba da tawe na tai adu fruitful oide haibagi moi da su leyena akhoi da hin pirakwa lei adu whereas akhoi gi oina di akhoi ST demand committee na di akhoi na di CM gi appointment phangdabni na government gi right authority gi appointment amta phangdabni na hujibuk da moina karam kadai buk chatlage kadai buk kaino tawe habse akhoi khangdeba adu khangning mai damakta ne ba akhoi na ke hatare appointment sik tawjise at the same time handaki election si da so tasengna myamna pamak padai or either myamni consciousness helak padagi ST se yam hena focus tawre handaki issue sida ado I think government je handaki both sida di moi khangom the that ST issue sino priority on chatlabani na
हंदक की लाख तो वोट लोकर कांदा से लाइक कोड ऑफ कंडक्ट लेंगे ददी स्टेट न रिकमेंडेशन था दे और आइदर एनी इनिशिएटिव तब यादी है वगी वखलोन मा अखोय ताकपी रही अदुबो वोट से लोरक मतम ददी गवर्नमेंट अखोय से कौबीरक अखोय न पामजे से कौबीरक बा एट द सेम टाइम मोगी करी अवाटपा और आइदर मोगी करी वखलोन दा केनो तौबा कहता है करम बचिंग नबल नो है तो अखोय खंगन बिबा अरुवा अखोय न करी तब याबगे हाइबदो अदुम खकी इंटरेक्शन कहता है अपॉर्चुनिटी हम फंगगदी अखोय न जो याम हेन मतेंग पांग ngamne अरुवा आई ममांग दा खक तमजदिंग ममना अखोय एसटी डिमांड कमिटी जे सोले तसेंग आई ममांग दसु केन तो अखोय पैनलिस्ट न जो तसेंग अखोय एमिट जिना अखोय सोले कगिनो सिसे केनु नतेबा इशू सिगी इशू से खितंग लुई है तारे लुबसे मोर और लेस स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा चपीर कान ममांग दा पैनलिस्ट ने जो हाइगिदो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा चपीर कान दा सक्सेसफुल ओइदोनेबो सी ददी इनिशियल स्टेज नेबो जस्ट इनिशियल स्टेज मोय रिकमेंडेशन थारगा हेत फंगनी हबसु नते रिकमेंडेशन थारगा दा स्टेट गवर्नमेंट ने कंसर्न मागी ए मैतै जे फंगदे देखो फंगद्रगदी सिना अल्टीमेटम निको हाइवे वखलोन दो थोरा कांदा चल्ला कांदा फंगकदो पोने सिदा हेता रिकमेंडेशन थारे अदुगो फंगनी हाइबसु लेते अदुना अखोइना स्टेट गवर्नमेंट सिगी अखोइना याम हेना मोगी पॉजिटिव नेचर अमा अखोइना यिंग से केंग तब सिदगी दि मखा ताब थबक दि स्टेट गवर्नमेंट तो कदम रिकमेंडेशन अखोइना सिदा बंदरना बोके तो फलगा हे रिकमेंडेशन थारगा तुमिन लेथोखरे दे अखोइ दुम लोरे अदुना अखोगी दसु अखोइना पुजरे जे पब्लिक मूवमेंट अदुना ममांग दसु अइना पंजेकी बिदा अखोगी दि पब्लिक सिंगसिना वॉइस अमा थोपिर तो भी यारोय आई सिगी मीडियम सिदा आई रिक्वेस्ट तो ग्रेजिन अखोगी पब्लिक नामसु होगत पिरो तसेंगा इशू से करिनो जे खंबियो कहिनो दे यंबियो ममांग द धरना तौकीबा प्रोटेस्ट तौकीबा लास्ट के ममा हंदक की डेट 3 दे सही मु फादरे फाबसिदा एसटी की इशू से हंदक नतनने ममांगी इरांग थोपा धरना फम दा पब्लिक सिंग पुखपिरतमने एनआरसी सिदी मी केनोगी नेबने इंडिया की नेबा अखोई नो डाउट एनआरसी तवई मथौ ताई तादे हैमनते बट डायरेक्ट इफेक्ट तौदोसे इंडिया तौगदमनी मैतै द तौगदम नतेबा मैतै कम्युनिटी की कइनोबो हुजिक सोइबा इकोनॉमी हुजिक सोइबा फिबम अखोई फिबम सोइबा फिबम यामसा केनो बॉर्डर फेंसिंग तौगांदा फंगदबा बानेदा आईएलपी चनग्रेने लावी आईएलपी चनग्रगांदा आईएलपी की इंप्लीमेंटेशन तो कदा उयोरगे हुजि या क्वेश्चन तो होगा याम लई रेबा अदुदा हुजि म्यांगी इमोशन जो अखोई खंजे इमोशन याम वांगे हबसे को सेंटिमेंट याम वांगे हबसे अदुसु अखोई एसटी डिमांड कमिटी ना अखोई तसेन ममांगदा इंडिया की डेलीगेट्स लाखो म्याम अखोई लंग उनै एवरीबॉडी एमपी केनो एमपी लीडर म्याम लाई खुदिंग अखोई मेमोरेंडम पी को सबमिशन लै तवे अखोई तौजा अखोई तौरिबसे जेन्युइन कंसर्न नि हाबसे अखोई तसेंग मोइदो उलेबा अखोई तसेंग हुजिक दा आइगी मवांग पैनलिस्ट अमना हाबिगी अखोई लैंड होल्डिंग से कदाइ बु योरेगा अखोई पांग लैंड कन बाइजा अखोई दी चिंगी लमदु दी हांदे कल लेरेबा अखोई तंपाकी लमसिनेबा तंपाकी लमसिदा मुइ चंगरा दे हमनतिको पुलप लेमिनसी को अतुबु हुजिकी लेबसिदा प्रोटेक्शन अमु लहुसे हाबनेबा को लम यारेगा मीगी लमदो अखोई लौगे हाबनतेबा अदुना सिंबा आइडियोलॉजिकली और आइदर मिसइंटरप्रिटेशन याम लैगिबसिना अखोई द तसेंना याम नुवाइतबा अदुगा एट द सेम टाइम अखोई की गवर्नमेंट की स्टेज अखोई खंगदबजा अखोई ददि याम नुवाइनदे अदुबो लास्ट ओइना हंदकी मीडियम से दाइना हाइजेनिंगबदी इंडिया की मनुंग दे हिंग से हरबा मणिपुर और आइदर मैतै अखोइना एसटी ओइदना इंडिया मनुंग दे हिंगबा अखोई दुम दे योराबन अखोइना ओनली सर्वाइवल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडिया की कॉन्टेक्स्ट निको सी नतबिदा इंडिपेंडेंट फंगा अखोइना इंडिपेंडेंट फंगा अखोई नागलो म सेमदना खोतना अतोपम तौरगदी दैट इज अ डिफरेंट थिंग लैंगा अतोपम लागदी हाइतारे अखोइना चाइना दगे यावरगदी और आइदर मणिपुर से इंडिपेंडेंट फंगेगा हाइगदी दैट इज अ डिफरेंट थिंग अदुबो इंडिया की मखादा हिंसे हाइरगदी एसटी ओइदरबा तसेंना एसटी ओइदरगदी अखोई दुम दे हैबा लोयलाबने हैबदो लोयसलाबने हैबसा सिसिनी अदुना अखोई मुत्रिंगे सिदा अखोई इंडिया की फिवा नुंजिदा हिंगगा अखोई जो राइटफुल सिटीजन ने हैबदो अदुगी राइटफुल सिटीजन ने हरी से अतोपना हंगा तोना अखोई इंडिजिनस कम्युनिटी ने हैबसे
ST community से indigenous community of India है नहीं बको अदुना ST indigenous community of India ने है बिसा सिगी rightful citizen ने हाई बगी खोलाव सी दा अखोई चंगौ दे या दे है बिसा सी थम जगे अदुगा अखोई हुजिकसु second last one remind तो जिनी अखोई government की appointment seek तौजरी we are ready to help अखोई मतेंग पांजगे काम काम बल लाइव पोता अदुगा अखोई दसु अखोई खोलाव से ताबियु CM अखोई की से CM का टारगेट तो बोलते हैं CM अखोई ऑनरेबल CM से लेबे आए मत अतोपा में होंगी भी आए अतोपा में लापे आए गवर्नमेंट इज रनिंग होंगे का अंदर सो अखोई ST डिमांड दी अखोई कमिटी ने लेके दी ST डिमांड तो गनी कहीं नो दिस इज अखोई दी सर्वाइवल क्वेश्चन है थैंक यू या थम राकेन तरगा लोशल लक्पसिदा आइना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर रिक्वेस्ट तोनिंग बदे तसेंगना हुजिक अखोई मैतै की लाइबक से हम लू लेरे तसेंगना साउनिंग बके ngangnaragasu हुजिक बुक्तसु कापनब लेप्ट्री हाइतारेको अदो अखोइसु अंडरस्टैंड तवे ST डिमांड कमिटी नेसु गवर्नमेंट की कंडीशन से अखोइ अंडरस्टैंड तवे तौदे हाबदी कैनो तौबिगनो अदुना अखोइगी कमिटी दे लेइ मैम से अहल लमन गातनी मोरलेस सोरोग लमजाउ द थोगे हेत बन ब्लॉकेट तौबा अदुना तरगा इरांग तौनिंगबा अमते यावदेब तसेंग अखोइगी रोमदैसु तसेंग अखोइ तसेंग गवर्नमेंट गा तसेंग हैंड टू हैंड चटमिनरगा अखोइगी पांदम जिदि अखोइ यौबो पामे सो अखोइना हाइजनिंगबदी हुजिक म्याम नि याम हेन कॉन्शियस ओइराकांदा म्याम की प्रेशर दगी अखोइदा याम स्ट्रिंजेंट ओइबा अरुनत्रगा यामना कहतारे अखोइना तौदब नेचर सही तरह से तौदब नेचर अमा तोहनबिनबा वेल कहतारे इनविटेशन तौबिगनो सो अखोइना हाइदिंगबदी अहल लमन म्यामना सिदा लेरिबा अहल लमन अखोइगी द याव म्याम जिबु तसेंगना मणिपुर जिबु matang amda loima palakhiba ngatani loima government chalaibada yaurkhiba ngatani so they know the dues adugi khangye hena tumina le hena sum tumina lesson bibo eragadi akhoi da tasengna yam strong oiba action lowbagi arunatraga akhoi khongjang achawam janjelakbagi invitation oina akhoi da min tawbai phibam am lei aduna yaragadi government na tasengna yaragadi akhoi bo tasengna recommendation se thabiu enough of the datas legre agi panelist mamang do hai bi gre at the same time akoi naga community gi leader myam de so akoi hojekti platform social media platform da loina mag leir banga tani si myam se tawraga kaigumba award pa leraga di akoi da consult to view akoi da invite to view wari yongdang sanasi aruga maitai kannaba pulap manaraga ongtang di hotna minase habsa si akoi SDDCM rom da gi request to sir lengang na recommendation to you have ne hari wo mi thamjaraga